kila ngun mai nanrau o mutu tunga ye tangi tawa untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir. Wana na Bula FM no sorry. Bula FM na bantuan na sir. Kung natango William Menisa kung taro po nila nga may pa. O untuk talitang wala po na marunong ko na Bula FM. Natango Amelia o mga dinakraki o dotaleta ka na Bula FM na bantuan na sir. Bula FM na bantuan na sir. Ni sambulu binaka se koengo na pagaleleka ni nonde tukutuku laura ni sa toka na kau ni dava o Winston ena ibakatangin ngende rua ena kena dikebi na ngoni sale muri o Winston warita kena tambanin raki mainandi ni sala ko sibita na wasa ena deva ke lau ena vas sang ulu kelima na nota ia dina manda ni sala laura ena kena toka ena ibakatangin ngende rua na dava ongo sengani keni melembale ni sana oti na tangi tatamba Lebaka ni na sotabiti ko na bungin tindai. Bo ena theba ke biti lebu kandabu ya tulomai ke na theba ni atulau. Singa lebu ni kuwa ni ndabo toka Winston ni raute rua saulu ke rua pointi bitu na degree ena theba pakakina nduana rau bitu sanga bulga diwa pointi wal na degree ena toka lau ke ono ilau. Na maki mesa na yawasara mai ena nanda benua Winston ena lomani rua sanga bulga bana ya ua mayongo. Ninda seti ko nga na tuku membaleti Winston wanda itaki ni rana songo tiko na bekur ni buli na atulau me baka ni sa tigbu bakile kina na ngaunongo na kau ni dhangi ke na taumbi ni udha sandi ke bitiko na kia nonguri na tambana ni lenga tumbu koso ka bei tartar tiko aboleka ke na bei koro na bei ni anu lau tuku na kapusi tui fangalele na baka lisi dhaki ni tambana ni lenga tumbu koso ni tiko na ngaunongo na kawai ni NDMO na beni anu lau me baka ni na tatara tiko kina na dhangi ongo na mbongi ndai ia na iba sala raramba be kenda na leone benua na ngaunongo menda nganga rauni ka baka rongo tiko baka kina be tukutuku ni nraki kadibaki beita kendo na tangani ambaki rusu kadiwa na rona dhala ni kudu na nona kile ka samataki ni akudu bana lubena ngoni leo leilai bula bitu yado la kudu ngo na ndua na koro na lomo ni bonua mainandi na okotobo ni ambak saoti yanga kile na takada kongo ni oti ndua na non robe bosaki na bewatini kasa ngarabitiko na ngongo na tambana ni mbula raramba na ngoni leo leliongo ia tuguno sami maali mai na Fiji Women's Crisis Center ni beiba kurombuita gindina na itugutuku ngo kina gitu tuku marau taki be kemunina leni bonua oya ni na sarabitiko na FBC TV na soto ni Super Rugby ni boy rona madhawa me tigibutai kina soto ngo ngandra na FBC TV me na sotaba na ngandre ni leo ni bonua ndau tali taka na Super Rugby ena tambagitigo rona sota ena be madhawa karawa menda na sarabira talenga na dhaurbo itauke era boy tabitiko ena soto ngo ia siang walanga ni na sarabi na FBC TV na Super Rugby me baka ni na pakarita kita langa kina na ITM gona non sota na be kalabo ni rakabi Manislandi mateni gitu era men na sarabi wale na FBC TV wana Crusaders kay na Chiefs wakin na Blues kay na Highlanders gore ani mateni madhaw ni sota oya na ikarua sa ko ono ni singa ni bulongo may dabekir na pagaleleka ni nonde tukutuku ni buwedeng binaka ni bula binaka na lewe biti buwana magkadekabwa au maramani tau malam-malam nononga kabako cari tau ye kingau atau talita kama warung hari radio video one. Okay, tau mai serua, kita udah baronga ena radio video one. Antau mai biki na ngomana yang male. Nimbula na dhangoloa taratu
au maramanita levu au wakitikutik nga inda levu housing. Au ndo waronga na Radio Fiji One ndo moibiti na bonga ni beyaneani. Na Radio Fiji One ndo moibiti na bonga ni beyaneani.